Бакылач жаныбар. Ой. Байш булаттын алдында сен көрмөй калдың го? Тиреге калдым. Машалла. Жаныбар көз тибесин. Ишеге чыккандай да көрбөдүм. Ayda bir var. Жаныбар. Байш, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай? Жакшы өзүңүз. Жаныбар, не дейтей? Жаман чоң экен. Аттын аты кандай экен? Аттын аты Ноокат. Ноокат. Бу шеп Улукбек неге Ноокат деп коюлуп калды аты? Кыргызстандан алынды, Полшадан келген бирок. Жаныбар. Жаныбар. Эгер сыр болбосо, ат канча болду? Көрмандар үчүн бир сырды ачып коелу. Аке 65 келген аке. 105ке. 105ке сизге келген. Ошондо азыр 6 жаш дедизби? 6 жаш болсо, сиз качан алдыңыз эле? 5 жашында. Жаныбар. Азыр Байыштын өзү менен сүйлөшөбүз. Бул Ноокатты биринчи жолу мен өтөм, азыр эми чыктым үстүнө. Бул убакта көрүп жүрчүлөм, бирок азыр Кыргызстанда эң бийик ат ушул дейм. Ушуну көрүп жүрөм, биринчи жолу чыктым, жаман чоң экен. Кыргызстанда же Азиядабы? Азиядабы дейм мен. Мен мындай бийик атты эми көрүп атам. Мен да таң калып атпаймын көрүп. 1.94 дейт го боюн. Бой 1.94? Ошондой дешип атат го. Жаныбар. Байыш өзүң эң чоң ат, мындай мыкты аттарды көп миндиң. Эң бою чоң ат канчага чейин миндиң? Эми боюну өлчөбөйм го, бирок мен чоң аттарды көп ат миндим, бирок мына өтө бийик экен аке. Үзөнгө путум жетпей койду го. Эми бул өзүң билесиң, баягы улактагы өнөрү эми буларды эңилгенге эмес. Додонун ичинде ишти кылышында да кептим бар. Ооба, буну мен интернеттен көп көрөм, бирок жакшы барат, бир топту бузуу өтүп кеткендери бар. Анан көрүп жүрчүлөм эми, азыр биринчи жолу мендем, Кудай кааласа быйыл сезондо эми ушул аттарды минейин деп атабыз. Баракелде. Ошо, эми көрөбүз да, күзүндө Кудай кааласа. Жаныбар. Карачы. Аттын аты Ноокат экен. Бул таза Полша да? Таза Полша экен. Аралашмасы жок. Аралашмасы жок, Документи менен алдыңызбы? Ооба, документтер. Линиясы, данныйлары бар бүт. Жок, пока документин бере элек бизгечи. Документтер колумга берип атат да. Эми ал жагы гарантияда уже? Иншалла, ооба. Бирок Полшадан келген деди. Уяктан келген сураттары, видеолор бар экен оларда. Ошо ишанып, улагын көрүп анан алдым да. Бирок мага улагы дагы кереги жок буну. Тукумга алдым да. Тукумга алдым. Былтыр 5-6 беге койдум, 3төсү тугду азыр. Жана. Өзүңүзгө кандай атка ылайык бээлер барбы өзүңүздө? Ооба, ушундай чоң бээлер бар да. Ошого алдым да. Ооба. Быйыл 18 беге койдум. Охо. Анда аргындаштырганга, тукум алганга алыпсыз ат да? Ооба. Бирок көп сураш сатпадым аке. Дагы сурашып атабы? Ооба. Азыр Азиядагы балдарыңыз айтып атат, Азиядагы эң чоң аргымактардын бири деп. Билбейм эми. 1.94 деп атат. Мен мисалы эми балким мен билбейдирмин, бирок менин өзүм тажрыйбамда мен баягы көп аттарды тарттым. Көп аттарды көрүп жүрөм. Мен деле биринчи жолу угуп атам, өзүм менен көрүп атам. Көпчүлүк айтат, ортасы да битте 3 дейт. 1.94 депчи.
Baldara жақсы түшті bundan, çok түшті. Жақсы түшті. Қара байыр биелерге салып көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Қара байырға салдым, бірақ Европаға салдым өзімнің. Полшаларға. Полшаға салдым, бірақ çok балдар түшті да. Bir niyet var mı? Bir жақсы қара байыр биеге салғанға. Себебі жана араб Çoğun biyeге Полшатыңызды көрдік та қандай жүргенінші. үй салдым, bir қара байырға салдым. Бішкеден кейін 10 бием бар еле да. Торық. Ошаға салдым. Шындан жақсы түшті бірақ. Құлындар бар бы? Құлыны бар. Анан көрөбүз да? Ооба. Мынаке достор, ноқат деген арғымақ екен, ушул арғымақ. Мага кызык болуп атат, ушул буйруса улактарын көрөбүз ушул аттардын. Негизи бул эмес, баарын элечи. Бирок ушаттыкы кызык болуп атат мага. Бир видеону көрсөттүңүз го, а? Баягы ушул ат да ошол, а? Ошо видеосуга карап алганмын да. Машалла. 20-30 ат сүрүп койгон экен. Sement oyuğu koyuyor yani, bak gördün mü? Жануар. Улпайга. Şu attın vesi kança çıkışı mümkün? Жануар. Tonnaga var abi? Büyük çıksa gerek. Büyük ha? Bunlar 7-8 kilo çıkarttı. Жануар. Şu attın oyunu kızık bolat atmağa buyursa. Yüzünde görüyoruz yani. Bak. Nake. Yaktan su çıkat. Yaktan atlar içe veredik. Atlar üstüyor da yüzünü attık. Azından bir açıkrak yerden dağın göçöten. Bu yaktan şılangıdan su gelip taza su. Tumşuğu tiyende su açılar eken. Anam içe verip atlar üstüyor da yüzünü algan. Avrupa'da? O şaktan görürüz be? Baldarga kulay oldu da. Su taşıbaydı. Kalağanı at çankağanda içe veredi. Toktады özü. Nake, at tumşuğunu alganda toktaydı eken. Hazır kayra içet. Kayra tumşuğun bassa kayra su çıkıveret içe veredi. Nake. Nake dostlar, условия. Attayın условия. Аттарда үйрөнүп калып ушундай акылдуу болот экен да жаныбар, караңчы. Бирок кара байырга дак койдук, кара байыр дагы өргөндү. Үйрөндүбү? Ооба, сууду дашын эзгенде эле сырас келет экен. Үнүн укканда? Ооба, аны укканда эле сырас келет экен да. Жаныбар. Өзү акылдуу экен. Ошону айтам. Мынаке достор, Европа биелери. Жана мен көрсөтүп өткөн гигант аргымак ноокаттан. Ушул 3 бетең ноокатты аргымагынан качкан биелер экен. Карагылачы. Жаныбарлар. Масага. Охо. Мо эң чоң мо ошойт а? Ооба. Же бирдей эле баары? Ушунун бою чоң. Жаныбары бул биелерди ноокатка коюпсуз эми биелер өстөр да чоң экен, бул кулундар кандай болот эми? Так, жаныбары. Атайын ушуларды атка коеюн деп алдыңыз ба? Ооба. Өзүңүзгө. Сатылбайт. Жок, булар сатылбайт. Маса. Улууке? Ооба. Но Бишкекте Кахарман деген атты билесиз да? Гүлүктүн аргымагы. Ооба. Негизи могу өзүңүз тажрыйбаңызда мындай бу жердеги гүлүк ушундай кара байыр аттарга Полшага салып көрбөйсүзбү? Жок, койлойт. Койлексизби? Ниет барбы ошондой атка бир салып көргөнгө? Ооба. Bir kara bayırga koyganım var hazır. Bir öyle geri koydum da. 10 biye var kalkımda. 98'de linyası var da. 98 жылкылар ошондо. Бая булар линиясы поколение болуп бөлүнөт да. Ооба. 98'den koygan 10 biyeler var aldığımda. Bir öyle. Дүрү. Ооба. Uyanın dedi çoğun. Şular yoşar. Ушундайбы бою? Ооба çoğun.
Oşun ovqatdan жақында төреді да. Ошонун кулун көрөбүз буюрса азыр, а? Машалла. Жаныбар-ай. Ушунун кызык болуп атат мага. Ушул бие. Okşaman bir ekim. Sarıldı kızı. Nasıl? Canavar edi. Bayağı alaya okşap ketetkenmiş şu bir ha. Moyunlara. Başları dağı. Karaglaç sarayda taptaz. Şart öte gelişken atlarga жақсы şart түзүптүр. Мына акырлары бияқта. Бияқта суу иче турган. Муну басканда суу чыгат. Мынакей достор, жана ноқат деген чоң аргымактан түшкөн кулун ушул экен. Жаныбар, тайчак. Ха. Ушул улууке ушул ат бе канчанчы поколение бер? Endi men kelganimda bilmayman, biroq 2000 qancha keldi? 14 ha? 6 yoshda xolos, 8 yosh ekan. Qarabayır ha? Qarabayır ha. Поколение 3 поколение bo'lsa kerak. 3 поколение. 10 bo'lib qoldi. Ha. Mınakey dostlar. Kulunda qaragılaçı. No, qancha ay boldu kulunga? 1 ay. 1 ay boluptu mınakey. Janagı gigant noqаттын баласы eкен. Hay maşallah. Buyursa görürüz. Urgaç eкен da kulunuç. Mınakey. Moh. Kallasini qarang, kallasi o'xshab qoldi o'zi. Ha. Mına qara, jaş ele tuyaqtары jo'n. Soruzu chiqib turadi. Mına 2 yıl qısır turgan eкен biye. Mınakey. Ajek aytып атат, тазаганды үчүн сатпадым эле депчи. Жаныбар. Точкалар. Тазалык үчүн сатпадым да. 10 ha? 10 biyan ekan. 10 Bishkek o'ziga bo'yla biladi. 10 deb жазып qo'yib. 14-yil tug'ilgan. 14 yıl tug'ilgan ha. Bishkekskiy konzavoddan kelgan ekan. Ona ham noqat. Olib kelerchi ko'rayli andaga. Bundan bir 15-20 bir oylik to'g'mi ekan o'shunday, ha? Voy maşallah. Bu kulunu qaragılaçı. Bul erkek urgaç mı kul? Ököten urgaç oluptu da. Ya bu iki kulunun ayırmazı kança bu vaktinde? 15-20 kilo Ya falan. boyu çoğundan da arkın. Ha. Polşadan turgan, janavi Polşanın bolasi da. Ha o. Bu beyingizçe mi o kara bey? Bu Polşadan kelgan. Polşa bey eken canavarı. Tak. Maşallah. Karama keçini. No kulunda karagala. Bu 1,5 ay. 1,5 aylık kulun. Bu kulun 1 ay. Ay. Barakallah. Mo beğenin. Kança var ya mo boyu?
82-83 çıkar. Başı daha başkaça eкен bunun. Жануар мына еркек туылып қалғанда. Şurada. Mına eкен ноқаттан қашқан арғымақ екен бұл да. Бие, Полша. Şularda қаһарман оқшаған гүліктерге қойыш керек та шындай биелерді. Өте. Машина қолындарды өреді. Kaçan doğan bir ikincisi, üçüncüsünü türettiriyoruz. Ulan bu kadar değil. Gel arayın. Mına uzunluğu dağı 5 yıldız, öңü var. Başı dağı 5 yıldız eкен. Bunday бұл бейлерден. Ой, машалла. Бұл дағы ноқаттан бі? Büyürse noktadan çıkart var da. Насаға. Ноқаттан қашқан бейлер. Бұлар қандай адаптация болбой көрөбүз. Атасы дағы Полша, енелер дағы Полша. Қырғызстандан туыла тұрған құлындар да шында. Өте ұзын екен ол бие. Ноқаттындағы керек кейінке аялы келе жатады. Геркулес. Ай бай. Hey. Oyun gitar.